Ulimwengu wote u chini ya uwezo wako, wala hakuna awezaye kuyapinga mapenzi yako. Wewe umeumba mbingu na dunia na maajabu yote yaliyoko chini ya mbingu, nawe ndiwe Bwana wa yote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo wa Mungu Baba, shirika wa Roho Mtakatifu liwe nani nyote. Ndugu zangu, na tujue dhambi zetu, tujiweke tayari kutoa ibada hii takatifu. Na njira sama isanya samu yangu na semora wa mito na nje na salie mono asoko rende ya sama na soko rano na nje na soya sumayo mtakatifu mwesiki kama malaika na watakatifu onsi na inwa wa mito Monsabera somo gunya sabito. Samu viatu abri dentro através de esse mundo tá,
Tenda mambo ya ajabu sana kuliko yote tunayostahili na kuyatamani sisi tukuombao. Tushushie rehema yako, tuondolee yale yanayozitia hofu dhamiri zetu, na kutuongezea yale ambayo hatuthubutu kuomba. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
Taneli, Guru se Kiumu Jakano, Omojakano Ibere, Kuansere 18 mpaka emerongere kingwa senye. Eryo monene Nyasaye agateba. Tari buyo muntu oyo ageweka nimukorere omukonyi bakonya nenere ekero monene Nyasaye konya koide kurwase amaroba kera engiti yorosana nekinyoni kikoiruka agakireta asomontoria arore buna agokiruka nabuna arogetekera egetongwa kere moyo elietaria yarikaba niroyo elio omonto oyo akaroka kera engiti tubwa na kera enyoni ekoiruka na kera engiti yorosana elietariaye korende tarekana mokonyonge barakonya nenere ebyo monene Nyasaye akabekera omuntu oya kitoro kindito mono ekero araire akarusia orobaruaye oromo na akairane rania kinyama asaria na orobaruria omonene Nyasaye arusetie asomondo ya akarotonga rokaba omukungu akamoirera omontoria elyo montoria agateba bono oyo noriuga korwase amaugane nekinyama korwa ase kinyama kiane era nigo ararokwe omukungu ekiaga nigo arusiri ase omusaka asayo omuntu natigeise na nyina agwatane na mukaye nabo babere mbabe omubiri oyomo bingana Nyasaye Zaburi ya kuitikizana, Zaburi 128 1 hadi 2. Kiitikio ni mstari wa 5 na kiitikio: Bwana na atubariki siku zote za maisha yetu. Bwana atubariki siku zote za maisha yetu. Bwana na atubariki siku zote za maisha yetu. Bwana atubariki siku zote za maisha yetu. Heri kila mtu amjaye Bwana, aendaye katika njia za Mungu. Hakika utakula matunda ya kazi ya mikono yako. Utaona heri na kwako itakuwa mema. Kiitikio: Bwana atubariki siku zote za maisha yetu. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao ndani ya nyumba yako, wanao kama machipukizi ya mizaituni wakizunguka meza yako. Kiitikio: Bwana atubariki siku zote za maisha yetu. Ndivyo anavyobarikiwa yule amjaye Bwana. Bwana na akubariki toka Zayoni, na uione fanaka ya Yerusalemu.
siku zote za maisha yako. Itikio: Bwana na tubariki siku zote za maisha yetu. Ukawaone na wana wa wana wako, amani kwa Israeli. Itikio: Bwana na tubariki siku zote za maisha yetu. Ogasoma gwa kabiri kwarure ase rirube ase abaibirania ibere tochakire kianda goika 11. Korende twarorire Yesu oyo ase ekero egeke okoretwe koba omoke kobwa abamalaika erio gwetera ase obuya bwa Nyasaye akwe ase eng'encho yakera omonto. Bono nigo tokomorora obekeirwe egutwa y'obonene na amasikani ase eng'encho y'ogochandwa kwaye kw'amakweri. Naki ase eng'encho ya Nyasaye na ase ogobwa kwaye ebinto byonsi bireo asayo yamubwenerete ere goikerania omochaki gwogotoreka gwaitu gwetera ase eng'encho erio aire abana abange ase obonene. Ekiagera Yesu nere okoragochia ogotoreka nakiere oyo gochena amo nabwo bagochenwa nigo babwate ise oyomo. Nakyo gekogera Yesu atarikorora obosoku kobaruka abamwago ting'ana ya Nyasaye totende naso okwariganie ebangiri. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na upendo wake umekamilika ndani yetu. Ikomi ibere gweka 15 nemo. Abafarisayo bakamuchera bakamuburia ne boronge omonto botiga mukaye akamotema ere akabairagira niki Musa abachigete bagateba Musa nigo arwete ribaga rikari rube ryogotigana
yogotigana nakomutiga Yesu akabatebia ase eng'encho ya obokomu bwa chinkoro chiaino nakio kiagarete abarigerete ogochika oko rende korwa omochakano bwa obotongo bwense Nyasaye nigo atongete omosacha na omokungu ase eng'encho ya omonto natiga ise na ng'ina abwatane na mokaye abo babere nigo barabe omobere oyomo ase igo tibakoba babere nainde urende omobere oyomo boige Nyasaye abwatanire manya banto tabiatanana ainde numba ime abarakibwa bakamuboria Yesu eng'encho yering'ana erio akabatebia kero omonto oratige mokaye nakonyuoma oyonde otomanire igoro asare na omokungu karatige omosacha oye nakonyuomwa n'omonto onde nere otomanire akamorentera abana bake erindanyare kobakuna abarakibwa baye bakabatanga kurinde Yesu agachekorora akabea mono akabatebia atige abana bake bache asinde mo baisa kubatanga ikyagera abari buna aba oburuti bwa Nyasaye n'obwabo ekene nabatebirie unde wensi utanyoreti oburuti bwa Nyasaye buna omwana omoke takogosanonya ng'ake akabaimokia akabagata ase amaboko aye akabasesenia okubeka amaboko igoro ase bare evanjiri y'omunguru Msifu Yesu Kristo. Wabire bya nani? Asiri tukoyana runami turunamo wakomone. Saatu anchire tukira asiri tukerira. Twatira si nyumba yaye asuko mwere nelinga mbiamo. Takiri rende. Ikera tuwatire kanisa na wata likotambenga. Yani kiro muntu nigachega aiwengana ya Nyasaye munego so otamota bikende kincha aiwa muna ya somgot kibaro go soko wana na kala tongo ngonda tele netige kanta yonga tumuya fulani yonga kende nke ya bana ya asasa mabwe wanje Kristo mwenyewe ameletewa watoto na kila lete iwa bana wa wasinini sasa imefikia kenye wanafini mbara jaba kusiba ko batanga baba tangire elinde baba sabu karaja ase Kristo kile Kristo na kera gote da bana bakabachite imara kale dogane tigo ikero muntu bwato bokon lakini ya ikeire asokonyora abantu bagutangite to basokwana no muntu umusiwe so Kristo like now let me use an example ya kisiroko abakonyora umugambi urikire ase ekenyoro usikira ase umukutano betole nubwate amangano tagite gukwana mu umugambi oyi bono biba bogenda ase umugambi gukwana nere kwanyora na wate serikali yere ne kwala umuike kwanyora oro gwatangira ugai ibine binya kirisa gukana agotema batige batite asinde igonaye onye ko 30 position yo kanya abande mbaba sabikera keri batagite afadhali batige bagikere na yenya sai na yara gosese yakobeke bigokora ige linda abande mbaba sakonyora obotori ilinda abande mbaba sakonyora obokora Zandanza sitako paligasi tonya kore asinjira irindungi asinjira yuwege asinyitukira yo moito nata yete korora obonene bwana sa
Msifu Yesu Kristo. Sasa kwa wanafunzi wale ambao tunasoma, tunasomea nani? Tunasomea mzazi? Tunasomea nani? Sisi wenyewe, si ndio? Sisi wenyewe ndio tuende kujisaidia, si eti tusome tuende kusaidia wazazi. Arutumwa Mwandoyo mali yote kwa Mwandoyo nani alikuwa mwanafunzi lakini sasa ni mwalimu. Lakini alikuwa anatuambia hivi. Mimi kwa shule nilikuwa nachapwa. Mlikuwa na school. Wana wakani bwana. Walikuwa wanachapwa. Yeye alikuwa anachapwa. Lakini sasa kuchapwa kwake ukamweletera ama ya gome gale buya aru umwalimu. Na akantebiga yeye kwa shule au kwa anataki in ni inamaanisha aje wanafunzi? Sawa. Yaani kone era si school, yaani alikuwa anajiachilia tu. Yaani aliingia hivyo, aliingia hivyo na tukora yaani nokora hapa hivyo yaani. Anyoko hivyo yaani. Yaani wewe tayari yaani ule hivyo. Sasa na yeye alikuwa tu hivyo. Hakuwa wasogota yani buyega. Hakerogota kini na kerota tage tini na ito ni yogoro kana smart. Mbona alikuwa anachapwa. Taki. Lakini saa hii unaona hapo mwalimu. Ewe kwa manyene na yaro kunyora ngatara kare. Lakini school ta kapile. Anchire mananani lakini wao ikia sije ona kunyuru mwalimu wali olenge komuita ikakono mwalimu wali sasa anamtukia usiko marashali alikuwa anamtengeneza sasa na nyinyi mkichapo kwa shule mnatengeneza si ndio haya tutie pili haya mwingine saa hii ni askari kwa shule au kwa ananyoa yani tukia Tina gicha atakati tayo kwa kachira assembly Monday and Friday still kwa sasa mnaenda kuwan Monday and Friday. Sasa Monday because amanye tena ni assembly titukia matoko ligere kubale uchafu sasa yeye anachelewa. Because of yule ya Bwana hapo na kuimisha oi omwalimu to mwaka magasi ngako sina ndagi inge lakini ainoi lakini saa hii yako ni askari saa hii nywele yake sasa ni kama kipara yani namna kidogo anatoa Msifu Yesu Kristo. Sasa wanafunzi wale ambao wanasoma huko askari huyo yani ni ngangete pia tukia ate masawa baraka rumo lakini saa hii tayi tagipiera omonyene bona ko yuru mwalimu uri omusome agotebe yani mwalimu uri ariko mbikira magasi anini gari yego tebe na ki aikero ingirete tukini gogoro kana smart usewa ndio sasa kwa saa hii wale ambao tunasoma tukae wasafi kwa kufanya nini ni wewe si ndio oyo ne hiyo ndani kateba hivi Jinga vijaye yani kwa subject zote mathematics ilikuwa ngumu kwa sasa naona kimoja na practice hizi inakuwa yani two lessons unaenda sio sasa yeye subject ndanga nilikuwa ni English second inakuwa maths sasa yeye anasoma English akimaliza yule wa mathematics akiingia anaenda kwa mwalimu anamwambia tafadhali mwalimu aenda nje yani na yeye anamkubalia kuaende nje arudi mapema afanye nini soma Bwana, omanya kogende school bali basoma aiga se toilet chale ndio sio mtoto tena chale ilikuwa chini kidogo na kulikuwa na mlima
Sasa mtu akisimama hapa juu haezi ona huko. Sasa yeye alikuwa anaenda analala huko chini. Analala huko chini. Subject inafanya nini? Naisha. Na ikiisha unajua ni nini? Ni break. Si ndio? Sasa mbona leo mwenye kwa ile break katia ali galende wasa wana banda at least mwenye kwa ile subject chini. Lakini ekeraba hiyo aponye kuiba tira subject hiyo. Anyo mondata atakete no mwalimu. Yaani mwalimu huyo na era atakete. Lakini mathematics ilikuwa ni inafanya nini? Inaingia. Sasa ile daktari. Daktari kitu kutoka na magana ya. Bona daktari. Bona kuna kotebe. Onye nganja ka mwalimu ulikuru lili tangani. Ngane daktari. Msiwe so Kristo. Kwa wanafunzi tufanye nini? Soma. Ndiye bidii. Nase kwa familia tuibuere aba iko libai. Sasa kwa watoto hiyo imetoa. Sasa pia na olima wenwa. Bona okasoma obutangani kwalenge kote. Aso somo kubutangani ekerenya sae atongete ense. Agatonga kireyento yekorolekana nekirigeta korolekana kuna beyiga lakini eliomo ayo pe agatonga umuntu munya sala atongete kati yomusata n'umukungu Adam amokorene diko asomusata n'umukungu ningo nyasaya atongete ritanga omusata alafu omusata akamena korokungo omuntu useba sai omuntu ni gari omusata omuntu tani umukungu omuntu ari omusata I like father some kodiga olikota tena yokuka tena ayo muntu olinjwa lakini ni gari ndiko tumia ediete likuwaralia sindiria ayo muntu sai ndagateye muntu olinjwe kana joro jorai nani okuvuga yani nawe lakini nakurangiri leta ndigiya irinya saya akorteki awete na ekerinya saya tumbe binteriga byonse abikora bone gubuna goteba nijo monenya saya gateba taibuya omuntu yabe bweka ni mokorero mokonyi barakonyane nere abona umukungu akoraki nawe tusoera bora ingati fast umuntu uri enjoy life ya yense nimu osatambya muti ingwe kore family ya unga naye usibona yakoba umuntu utama ze family ya utamura Elia kaimo chamara bakorwase korwainse akarose kire nyitine tinyoni chons Elia gachirenta so muntu uria arare bunago chiroka abo igo kere getongwa kyanyorete irieta ryaye meaning what ebinte bigaga sipito korora ebinyasaya atongere ningobieta marieta omusacha ikore igwero bono musacha manena kwa kuchinguru tito kora for naming everything binyasaya akorata atongere bono komne konyorura se family uzusubali bana sifu uzusubali te yani ukanga tali kwata na ki gomo ayengo ngwe katora asa ukanga tali kwata nga uyibona ni gara rukumu kumbugo sebo eye ni era rukuli yuga dire sam yani diko kweru gage oyo ni gora rukumu tande oyo ni gora rukumu kabiri naye watu chinguru echo chopa ne tali nyasa oneme naye ase go monto yo akaruka chinyoni chonsi ne chingiti chonsi kurenda ase bibyonsi ebya tongetwe tararekana mokonyonde oye yomone nyasaye akabikira umuntu uri chitora chindi tomono kegima ekera araire akamurusi urubaru rwaye oromo akaira nere chinyama asaya akarosya umukungu korwa ase urubaru akamwirira umuntu uri yo muntu uri agateba omoerio
oyo mbwekaine oya imobate Biblia ile kwa ana kuna na ile Biblia ingine ndete bwana molige likitawaso bana aseye iga twegure buna goteba iga iya teba bano yombweka ile oya ndoramu mwache tekara anya moro ay 23 18:23 Genesis 2:18 yani 2 bana sama 23 inyige goteba iga iyo muntu yagateba omwaelio oyo mbwekaine oya oyo neri wokurwasa mauganda netinya makurwase tinyama cyane tuguneye naro nikyagoteba ile mutasa mabibiyanga mwanteba tikare iyo muntu yagateba bono oyo neri wokurwasa mauganda ina kijari goteba Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ai, ndio muntu uri agateba bono oyo neri wakurwa ase amaugana netinya makurwa ase tinya macyane era nigo araruka umukungu ekyagera nigo arusirie ase umusacha. Ai yamuna bateba ya iyo muntu uri agateba omwali yombweka inoya uyo neri wakurwa samo ugana netinya makurwa se tinya macyane uyo ni gararuka umukungu ekyagero uyo ni garusiwe korwa ase umusacha kyona kigakogera umuntu agotiga isa na nyina ubwatana ne mukaye abo babere babe umubere oyombo Yesu Kristo. Abi ana so me mama le gira so me. Moi wingi wa. Yenga. Eta fauti da karata. Ne wate ke busigete. Ya undani. Ya ime. Bano yombwe kaine oya. Lakini oyo mwe wateba iga. Oyo bano neri uga rasa mauga. Netingama rwasizama cyane. Nigara rukungu omukungu. Igomo sacha na roro geto mukungu ebyeta umusiwe Yesu Kristo. Digera ni mokao na kwa mwate yete yagoro ku mokao. Usibona? Umusiwe Yesu Kristo. Ora ko kayole ngeteyo. Bana siyo. Ngo asiti family asiti nomba abasacha mono bayiru chinguru china na sa bakole gase nana asiti family lakini asenge nto batamanyetie asisi wae tole buna tole ngeje lakini asiri tukoli ale waka twamanyire nga ni tuchinguru ase family useba Umusiwe Yesu Kristo. Anya ndimu karansana mukao angana kwa mata hivi na ki ninge chinguru ase family. Wana mwa hivi. Na sawa kwa buo. Bono. Twamanyire batayebuga. Umuntu natigese na nyina abwatane na. Na abayiga ibako bababere ibarabo mubere ayo umusiwe Yesu Kristo mwe batebanga umuntu natigise na nyina abwatane n'abakungu baye nakiyateba umuntu natigise na nyina abwatane na ngo namukaye kandi ebatu tatumiti yani sinjurande rura nchatumiyaga sinjura oboke igo muntu natiko mwise na nyina abwatane n'umukunguro ryoyo bana sipewe ngairende bakurwira bacha batano Yesu Kristo
Ai ba kuwe. Ai. Kabira ngale kana se ba kurwa. Na senye njo yo botigo yubu aito. Ono ba je. Muga korulega. Ora sire. Otira ta gete ya mi. Ani otire ya nya gete umuke. Ama konyo. Abanda. Abanda ba mura ba ko ni tipe para. Nanya koite ga gete ime koite ga ime akoro se be sa kore ki. Akore tere. Jana ko tema rai, ako tema. Umanya ko cha nyumba. Ilia bira trega. Muntu ko mulsi butaka leti. Ayo. Ono manya wake sa manya ko tema. Ama ne be ga jangu. Ama ne dige rimna. Dige ne ke tiro ke tiare nge. Arapa mai ko pale ngezi. Kare to yo ko ngari ga ne. This one no one be ko be nge. Lakini Kristo mwenye watakivo. Kristo tata ketie ngenjeyo. Ata kete tokaleki. Tuancha ne. Tumusiwe so Kristo. Awataro ngakacho wataro kulukura ataro kuni. Muso ndo wale kena sentanya siketega e pare batare ntere tega bataro kulukwe nyangi ne yo. Akire ni mko mali kulukwe nyangi. Obeke inue mwe asidi kwa ndabyali kukera kwa. Obeke. Ani kwa nyangi kole wa. Ase ndomba amata ho kote kule. Ai ngo ko ta wai. Ai, bom, não sabe, se tu me leva para o Uruguai,
chaka ni mama penzi limoko ani moko ibe ani mwezi mwezi mama ya bataiwa n'umunyomira n'umoroti batanga yana wanye tomoroti muri mama ya kumotika agaika otaka kuliga Oli obunwa oyira nanga omotubora bateba agenda mu kwani bono bamena ko mu kwani tiga to samuna naende boga enderere botambe mpaka ogwa ase na bintu biko na bi expert ndire akara moko wata ni bugaiga abatabanga ningwanje ukeli buno mwanje tayi matari ningwanje asobuya nasobuye weiko okukwa kai nore nditajo ona senyete igo ekero kobeke nuko lani kwa mobekera paka bilie nakogo kwa ekera kure irali bono ikena bokera kore lakini onye tarakwa naoga kore teki Yesu Kristo ko tolende e familia ito tolende enyo right ay na pemo bokaiwa bongi wet umusato usimekere liuga sijika aliwaambia tena usimekere liuga utakire kolirose bono na kolirose nditage dikorabe ala wo dikorabi awo dikorabi nile omo ba Yesu Kristo dikora ramole ntireliga note njire mo kora ka pani bosi ogaiga elimo niyoko muri kumosonta kurugai kumosonta kuruwe ani okomo yoko ani okomo ligere ntele ye eibono umusato mana rokate ke bono korosi ugajiaje nani ugajiaje kuna jiaje ko rosiga ade de koro akora bia mo rutua ya wao ya monasi njeke otumo iko machenu wato iro nyari ko gotora sisene tata na sa enyoma ya ite yo motori wato to wanza ni tata na sa buri wata ta seri dangan inde tata na sa tuna to ko wenda na kitora rogo no tuwao mo nguru ko to iwe Tata nyesamu na maakazo wa kirani ade biyamano sobo to yendo ko masu biyamano sebi biyamano sobo to biyamano ko to beta baka tata nyesamu nya ko to mo yum takati
Nyale kole ndemetiye ito Mungu wetu. Asante kwa ngambia mono na ndio mono. Ya mono kusema ndio mono kuna ndio tatu. Kwa kuendelea kutumia kusenye ndio ya kaboni basi jingoro chetu ya asante. Kama sawa emerende wasiki ya chetu ya moja na Mungu wanje tato mojenu ni otokuna nambia mama watu ile mmoja ya tu atiraga se nyumba yao Roma na bakomeka meka wese nyumba yao kwa walutero mu kabati ko yuringa na yao ile ndingere nyale gotokonya Mungu toiwe Yato sabere abasarena kidima balia baganetye otokorera bobe nasanya ari kubara bayane gutia asobo kimubuya iyo twensi tonyare komenya amobuna abantu abamo asinyasaye Mungu otoiwe Mungu amenya wetu neti nguru chaitu obasabe wetu na ndata itu asabiri kurwasole cyagera Kristo Yesu Mungu ito amina.
Asante kwa matoleo. Tuombe. Bwana, tunakuomba upokee sadaka hii iliyowekwa kwa amri yako na kwa haya mafumbo matakatifu tunayoadhimisha kwa mjibu wa utumishi wetu wa kikuhani. Uwe radhi kutimiza ndani yetu kazi ya ukombozi wako na nao tutakatifuza kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Isara yuko wakabuya. Yato insino mo ko kichiko ritu na mo jigita sina saka watewa to wagere uyata tanu mwana no moyo mtakatifu. Asata tu mtakatifu watungire gorone insine bito jansi biro kwa bya atire ne chinguru chao no buyabuwa otobyase obo menyo bweito itokonya subusa sima kwao na nda soko tokora abatakatifu. Onguru tatu mtakatifu kwa wetu mwano kama muntu akoba ntu asenda ya Bikira Maria arakwasa umusaraba wako bibeto nigabogete kurwase obokwa naenda atoe omogoko oigoro Monguru tatu mtakatifu niwato wakira buya asawa towekerisi katolika sobo torokia entera ekogenda igoro nigoto wakira buya asawa tokora abana bawo n'abantu bekerisi asiri sakramento ya batismo nigoto wakira buya asawa to amasakramento pendensi na Eucharistia. Monguru tatu mtakatifu mwana ngachiri tukeri mono bosani ko bambe bagimana bakure nakora abana bawo cyasubunda bwaigoro Monguru tatu mtakatifu nigatoko nyoriga nibitari no mubaro kurwasuri buriwe ndoko yara kuwakira byano boisanika ase ingoni gotukwebe kamo na bakrisa bonsi bekerisikia bonsi gorne se gasomo ngabo bosani wao nakubambira mu bako na bono tawatera
Nyasa tatu musasiro tina wakirisa wasangir kangase misen. Nigo wakura gocha sorike mwanso kimi saso kuwakira vya. Dawati musasiro tegare roboti mwansikya Yesu Kristo. Ase gorgere ya gocha astur na mave. Abari tumono go ikase misa na otoiri subuna baribare ase emisa. Nyasa tatu itunigo kwa bana bawo mubere umwana wabedagira dinyo yao. Ainti na kutoka timona tana Yesu Kristo ase komoni takatifu. Neno musasiro tutayo rato ya. Baba sere tigatone wale visio amo na bali bako nyora komoni ase mambie. Na watu ase wangoli bagajo kuiwera imisa takatifu. Kwa kuletea agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Baba, ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, zisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na ishi na kutawala daima na milele. Manendo humo mguru awe na nyumwaisi yana na mwana Yesu Kristo asogo kwa nani. wanaomngoja na mtu anayemtafuta. Tuombe. Mungu Mwenyezi, utujalie sakramenti hii tuliyopokea, tuchangamshe na kutulisha, tupate kugeuka kuwa kile tunachokipokea kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mungu wa shukrani.
Yesu Kristo. Kede uya. Ezembu ye. Ata tomo ika. 1, 2, 3. Aba sina bara mumbai unga bi. Aya makofi kwao. Asado seseni we. Dia mono. Wa ko sabanga se. Kwambi ya mono, ajisa jari jambo ino, kile to wata na sije pindi kikero. Agora to kore to soka to ensi buye. Ahutu moyo vile kwa mimi ndio pe. Ndio sabanga tia to bendi bwangu asije pindi. Na to kora. Tia spons, tia man Jones cheji tu buye, tia release. Muti ale maega, aso kwanda mangana haya, ile sana ila na kwa wengi ndio sona. Sawa. Okay, ndio mwalimu asili. Hai, ngomna chama nyango na whatever. Yo yani kira tumuya yani prepare wangu kwa. Kwa kira timu ya sisi yo kwa cha sitolema. Wa kwa wala ya moyo ni sato. Aite. Aba songo bandoni. Na igete mtu mmoja gete ganga na kioni. Na igete kioni na ikaransi ile ikamara kwa bagasa 10. Fata jaspa. Na mumaito yo kwa wako ndio kile ngindete ya. Mumaito. Ana kiresi. Ante mwalimu kike toro tembe. Ata tima ikana ante bigura YouTube. Mkaigwa. Mkarabuna tu alingira. Kwambi amana asitwensi pia pale shengi magato haraka nirengeje. Na sababu sene abalene antuma na kete kolini. Ona senge tolero ne bituko ya wapenda nao yali ngiri nyani. Abato bekoro bataro kuliko nyani. Tombo le kutoka baiwe utumo.
ito ule ko lugaiga aira nara ria nari ko kana ditani ginaka Tana sumwana na somo ya mtakatifu Mwana wasta tana sumwana na somo ya mtakatifu Kama nanya saa nyoto sabunya aliko kutosisinya aseke wagwate ile kiwanja Seni tata na saa asich family Utuwa ikire kuwata ni wa asumu sata munubuku tata na saa wanjoku Ingine tata na saa uyabwa umunyare bakorokana butambe asich family cheto Kira wana kinyura magana yo mubona Yesu Kristo na to yawaje kero to achire ekena kikira yekyane manchane buna na wanchire na wasane wane moronya na wakora buna na wakoreire manchane baminto Yeye Kenya saa kebe na inti botambe gotowe ko abakristo abane botambe asibirengerero asamangana nasa okora munguru abana inwe na samu ibyo sa sunitwensa sekretariata tanero mwana ne byo mwana mtakatifu amina